ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯨꯑꯦꯁꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯖꯣ ꯕꯥꯏꯗꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯕꯣꯕ ꯍꯤꯖꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯕꯣꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯩꯅꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯒ ꯁꯨꯝ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯤꯊꯧꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯊꯪꯗ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ नौना लाप लाकदबगी अवोनब क्या लेरक्कद्रा हाइना खल्ली बाइडेन जो बाइडेन से अखोइना सु मयामना हाइनाबदा इमि तमनसु हाइदुनि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नत्रगा तेते थोदोक्पा केनोसि उरोय अदुना अखोइगी नौना इमिग्रेंट ओना लाप हान ममांगैदि लापदुना लापिबनि अदुगा अदुता नतना नौना लाप नत्रगना होजि होजि सु लैरिबा इमिग्रेंट सिंगी मनुंगदा सो एशियादेबु ओइरो नत्रगना लैटिन अमेरिकादेबु ओइरो from anywhere they lapo mayam Africa they bu oiro makoi sigi kai hatare mabuk nungga haida makoi mabuk ningga enjaba natragana highly expectation amadi lei masigi expectation si makoi bu khara favor to hogi na to fair haita favor na to at least fair judgment to gani hai bagi thaje basili asi kyam chumi adu tamone so han economy matana tamone kari go paning ba lega de su pan biram economy ki de ai sai panjagi to madagi am hera higher oi ke ko id higher hadi it is evolving aduna chapchaba masi karam matam karom site chakhibi hai haiba ngamdabna adu ai sai han panjagi ba akhoigi stock market traditionally akhoina khangda wani akhoina khalam duga kitanga manada bu haibadi democratic president amo leibisina di always in the long run akhoina yenga ku batamda moina dum stock market hi dam hawi heli immigration ni matangda we all believe akoina khanda yamna fair oiba yamna equitable oiba policy ma lakanin khali matam gra akoigi H1 mayam sida leisha ayamna H1 natani let laknari jibo ko H1 visa ji matam gra magi processing ji moratorium ma thamdana yam puina thingure adu madu ein hujik pawdi ma executive order thok3 madu kanu tawni haba madu lokthokragani moratorium de lift tawraga processing da horani haibagi haidri adubu magi thaina mana magi presidential campaign adubu amu mana phodo ki bi matu ni ngagadi madu amka moratorium jama lift tawraga magi process to in a fair equitable way da ma adum lakni sei thasabuli hojiki number 2 da Latin America gi yengurukashu he has put an order, he has stopped the construction of the wall borders the adubushu he has already stopped it aduna madubushu there is another thing that is very good change good however nothing that is a change that we see aduga ani shuba te ahum shuba mathangi dana haragana akhugi Dhaka haida ko Dhaka dreamers ki mugi maram desu renew to the leramba hujiji kal cases ta leiri pochisu ma aina tajabda madushu kada tawba hawro process tawba hawro aina tai madushu aina khanbada madushu executive order thokraba mali adagi ani shubada mana immigrant friendly oiba magi immigrant chindushu fajana mana yengisi kwai togeda undocumented oiba roughly 10 million economy crore amashigi undocumented oiba shigi try to find a pathway to citizenship haibashima mashi issue entrust kanu to magi new secretary da ma adu entrust to probably adagi harsh way ba hekta deportation to ba yamna tamsiba mungda undocumented kanu yam sun immigrants in da akoigi adu china piba adu mudisu batam khar toku ana ma mudisu executive order thokre so overall yang matam da masi immigrant friendly oiba aduga masi this has always been a tradition masi kano American tradition ni matu ina immigrant me amsin hina laga mogi apago puraga akoi na laga apago purakpa makoi apago su tamsin na ragi head chakulakpa lamu ni ko
aduna madidu aina khanbada ma adugi kanudi soi lakhin khali yam toina tanaba yam toina mayam na haina bisina kwai the family based immigration che mashi aina khanbada ma mashi ujijikti kanuni ma adu executive order chu thokri adubu tholakani habi wakhandi ingoda madugi thajabam sulai family based immigration simasu aidi ai wakhanda maduma open up to budo mali matam ghara moratorium ama thamudana ayam ji yamna wana rure adubu ai madugi moratorium lift to gido su mali now akhoi me yamna khamda wabu haibabu executive order ma thuasu masida chapchana akhoi real process da tholakpa in action or execute matam or implement matam di time gap khale gini kaino da USA immigration policies or immigration system to show you see narang la handi na ti kind of the backlog si chahi decades ki layer of put ne ba aduna kudak ta madu du heta lono problem du solve to gini have di madu possible ite but in policy and moving in the right direction or higher on moving in that particular direction adu di ay adum hawakani kind of yam kana possible inshallah hoi aduni kan mayamna su khangning isina ba mayamna mayamna asa tau ba haita sum asa tau na isina kenogi matamda koigi mamangi administration na koi Donald Trump ki matamda koigi family koigi tasing haita koi meitei imung haita koi family manung da pau thokpa yaure pa pura kanya na leram madu ngasagi magi Bengali de mayam yam Bengali or Indian ate Punjabi ate keno de mayam thoe but within Manipuri community da su asigi apan bahai ga drana tragana ngasagi policy change taro kuno koi da hajat keno si hapet keno si loi ro bani magi papers kai Bangladesh te boro India te boro mai mapa ma na traga masina usi pro kane ana hapet processing ti loi ro ga hi mari ahum changna tabak tawro te tara changna yam matum chu changi so suddenly Trump lakpogi matungda Donald Trump lakpogi matungda makoi keno si keno tong tham gi bhai tan it was postponed. So now, so hujiki kenogi Joe Biden gi administration lakpogi matung de mayam na sa taw na sina hujiki kenosi immigration gi oiba tamone so high immigration friendly na tagana favor ma tawtra se fair kenodu oira ka highway kenosi lei asdei sita ina sum paningi sina nasai gi undocumented or keno oiba gi keno policies asi president kha tana na tagana magi administration na yagata na tagana asiga loina na koi gi Sagi Trump ki dasu lai ko koi ke hata koi gi bichara koi law department hai ga legal department dagi su justice department de su open ba lakadra na tragana koi senate huli kudi kanona kari ke hata koi democratic party ki kanona de basing jami they are the majority but asom dagi su open ba lak na kari gumba jai khai ngai ba na tragana okay Trump ki su Donald Trump de magi su supporter na tragana magi kanona khara din lai bina maybe in the justice department na tragana Senate ki da natragana Congress na khangde asiku bagi apan masidi lak bagi kulong aba natragana asigi keno sila kadra haina khanro kari haina tawo tham yes madudi anything yamna adukim de chawba yamna policy ta adugi yamna achawba potadi yaning mamisu yam yawuni yaning de mamisu yam yawuni aduna madugi akhoigi president amana the way he presents it command the way he presents it and the way it sounds madu matung na matam ghar di changni adu tawdi tawrakhi gani kari of the in general mayam sing he both sides of the aisle si mayam sing he adu masigi the America is a country of immigrants have sigi philosophy the yam deeply ingrained or ga laibini adigi many of them moi masamokshu moi maraktashu ayamana tu machine yamba machine yamung he moi masagi moi forefathers din khande moi ancestors din khande yengmo matamda moi su immigrant history lo leiba kamu ngakani aduna madugi dugi aina thajabada in matam khar changbu yai madudi hangdorakani habagi wakhandi isadagi le adi executive order on tholakpada mongoda yamkana court challenge tawda khukdu su ai irei legdogdi mangdi so now we are in positive side yes positive whatever that is the situation madu positive
ai mading opinion na thamdam na phai di I could be too first. Yeah, is the ka hada koi di koi ta sing hai da koi no na la hai ta re koi kana da US ta su lady ba koi chinau sing Bangladesh ta su America ta su sorry India ta su la pa koi Manipuri hai ta re India ki Bangladesh ki mayam ni ta bi da koi community bhau da sum lei de family ya me de se koi family su program kan no na ri adu ga loina na sa gi lai la su tam ba na sa gi hai ba thabak ki ta na ta ba apan ba ma le ram mi ma ngi da koi student sing yam lam mi wang ida adu handa ki sehi mari manga siga ahum mari siga hada yam sigi kan ki takta ki ba adu edi h ko ni sai thaba ki job visa ha ta h2 visa adu ki matang su kan ki ba asigi si laga di asina asam economy do ki khori oi ni adu ga su asina koi ki US economy hai ga US ki market ta aphabadi oi bro na daga kamaina ken ta immigration friendly oi ba asina job market or economy that US economy that they give the positive result or they give more trouble if you feel how you feel no akhoi immigration china akhoi US economy di yam he na phali yamen phali ba maram yam lei ko magi kukna sugai ba matam da roughly my studies yam to hrabani chi maram chida akhoi technologically very skilled person amana lakbo matam da magi thabak tu na magi production tu na an additional 3 or 4 people local people da job creation tawi sim de shuru soi rabni number 2 oji akoi ki no matter nang H1 WBI H1 natrasu J1 anything we matam da mui akoi social security si mui lonamak they all contribute makoi na masai maktigi 6.25 ni khande adi plus Medicare Medicaid ki 1.75 am tawre aduna the more number of workers that contributes to social security from the employer and also from the employee, see the social security can also ingal in the magi lockbox, magi lady magi funds. So it is very much a positive thing. Makoi na ko na yang kan si ako si tawu matam sila local competition. Cycle tawra local local da lady ba ako US citizen masamak na lady ba mo tabak sida akai ba lady ba habi yugo matam na di tashin yam kan lady na haidi haini immigration jina it has always helped the economy of the USA which the studies from tawre aduna may I'm talking about university level well economics we have seen tawba analyze tawba we have seen bigi matu ni higher so do regarding as a positive nya positive idea man US ki Canada job market the shoe the economy the shoe even koi sagi hariba local Canada powder mayam na kanari sina even mamangi admission kalam sina mapangi mi ladi natraga mapangi expert natraga na koi skill worker laga mapam sigi kanu leiti hai basi ki argument to gi kai haita le thadokpa base leiti asi ki theory de makhan gi leire adu tamon hai du chung do mal koi si da chuni kana da su now koi si da su yam mapangi posila koi honari because India dagi bo oiro Iran dagi bo oiro from anywhere Russia dagi bo oiro experts ni laga ngasagi job sing do they do their own job mai ngasagi mane very kahatre technically very skilled job to mana paije agar mai mathang da lehori mana keno to even family ma lade family ri chana mathang nabagi keno ma disum oire so we have to kahatre ngasagi service sector de so dugi keno sum hinga leya restaurant again at the my grocery they have to buy they have to eat so adugi kan indirect magi keno asum phang bani na so now asigi keno sima clear oire so akoi mayam na hangnani ba na khangni ba si chummi hana tamona su sum tambire akoi anoba administration si lakpada akoi gi immigration gi keno si khatik oire su komthorakani komthoko means hana gi de mi duana chap jabi apan badu kya hoji khani ma de badu leira roi aduna hoji atei su normal oi ba hai ta yam nam sai gi mai gi masagi yam mai mi yam ba gi na takna backlog oina lei gi ba lising lak lak le ba du di normal hekta kan ta hon ba ngamot but it will come yeah in the formal ke hata normal kan lak kan so okay so asidai sida ano ba question ko hoji immigration gi amasung kanogi si economy si gi matunga amakaka aina paningi sina asi akoi gi South Asia gi context yamna India da su inei Bangladesh su inei
even akwai sidashu local newspaper haitare Montreal gida by New York da tamoi kano da dikhang da koi sida di immigrant yam lai na even Toronto da Florida da akwai local newspaper na Bengali gida Hindi da na taga na English da pong mo kano sing da ujari ba haita ko na thengna ba haita yang ngari sina ujiki administration si dai sida mapan gi haibadi US da budi pokcha ba adugo magi second na taga na second generation na taga my father na taga father sing do koi South Asia de lakwa na taga na Asia da gi lakwa na Africa de lakwa gi African descent haita makoi masa masusing si wo hen na taga su certain amount makoi da administration da pushala ko gi kaino se se akoi jum kano dagi akoi Bengali dagi Bangladesh origin haita Bangladesh origin na ha masu jawre mai gi moi kano gi US ki moi Washington gi kano gi presidential moi administration gi kano da iba adedi kano dagi Indian origin hai ga dra mai pang pu India dagi oi ba koi gi manung da shi tare ni pan da jawre so magi administration magi da amani di jawre 1 or 2 or 3 4 something like that but handa ki sige di akoi mapan gi hai ta mapan da lam da pokpa di na tam sida pokcha ga jo mapang ma du mapan lam da chawak pa na traga lai rak pa adu ga sida lai tha gi ba makoi gi masa ma shushing sibu administration da makoi gi US ke administration hai ta re sida pusala ko gi mami si sum tamo su ubi bra na traga kamai tawi masi ui masi fazana ui masi kano khatanate US khatanate masi Canada chuni adagi UK da chuni bujiki UK da chalaga magi cabinet chuni yengom tanda people of Indian origin ko maru oina people of Indian origin UK da yam ui US da shu ujik Bangladesh ki yaure African nations ki yaure so this is going to be a very inclusive oiba dugumba administration oinin khali magi aina khanida magi criteria aina thajabda magi criteria of selection ji magi kain magi expertise haitare my expertise and also his ability to remain neutral oiba gamba adugum mi gam da masi yam kana masi adu inclusively yam kana tawin thajai ai majub di percent thajai so asi ki sida kai kana pro kani kana ho pro ko hai babu akoi ki skill set chi the best available skills to na administration yauragadi it can only madudi administration and phagakadi koi di apaba mayam sing wakhal koi di yawba koi di budhi leiba koi di lokshin leiba kamu sing na administration yaur adi administration and phani machu du ma amubu bi ai angu bi ai asang bi ai magi haidiba magi area of expertise amachu thabo to thawai yaw na bhajan tawdo mi duna administration do phagalakani modura masigi effect akoi gi kano da akoi immigrant yam singda hena favor tawni haba su leite favor tawro su langani madu su tawroi dabani chungna magi to thokpa phajana purely based on merit ta tawro matam oiragadi madu akoi gi lebak ki na kana bu udu no aduni tamai na hai se ngase ge favor na te na favor na te koi fair hai ta fair chumi na hai di chumi favor to iba na te koi fair ke no hi to fair oina yeng di doma changni hai bese ngase de ngase ke no di koi na sum koi su sida se isu che tra manga hele le kalai se sida ubada immigrant family gi second generation yam na ke no oi galdi ngase mo pa do ahamla ko ya professional level la yam na wang la ke do amani adu oresu they had to struggle ken anoba laibak ni anoba they had my masagi my personal skill budi lejera su my expertise budi lejera su imu ngamo oina pura total ken so ne establish tro budi am awa ba thing na ba ma di phang hamba generation tamo koi akoi si adu ga second generation sing sina makoina kasagi mapa ma di adari Bangladesh da boro India da boro Africa da bu oiro ken Iran da bu oiro from anywhere makoina la ko si makoi di mapam du yo ne to haitara at least certain kai hatara koi gi level ama kara keno di chakon ba keno manung keno di lak na ayam ba keno sing na pa ko egal so whereas asidai sida ko Canada da su asigi mamisi sum tai akoi event in moigi ko sigadi minister na high state level ko provincial level da su adedi keno da federal level da su yam da changchal le Indian origin na tragan African origin event na koi Bangladesh state su amani jawre keno da si UK da di MP oiba minister oiba yawre na India da su yawre Bangladesh state su yawre so ate country su le so aduna US ki da mamang ni kya ulam da hai ta leidi leidi na there are lots adu re so mako mapum kaya ta magi mapum thokpa mapum pibi da bagi keno ma su ulam ba
So asidaysida aina sum asi is not the kay hatare asi political ba kenogi nataba bias nataba question nataba ko icham cham na ujabada aina khangningisina ngasagi Indian descent Indian gi mapa mapuna pokjaba angangsing haitara natragana makoina kenodu position the whole torokpada chap chabi India da natragana koigi kenogi African macha natragana koi Korean macha mana keno oirko matamda makoina makoi foreign policy da natragana trade ki oiba commercial or natraga economic relation da adugi mami si tarakadra ngasagi ai hasi akong ni favor to natra fair India da hana jengami mo natragana Iran da jengami mo natragana even Africa ki South Africa da jengami mo hojiki administration level na makoi sing jokshu lamina asigi chap chabi balance ama lakadra haina ubibra natragana maybe they don't care adugi kano da lakadra Oh, masi kano ni ako na you must remember si the poor mission to the Americans ni. Ko, they are Americans. Aduna mo ki policies mo na to ko matuda ayam na American interest dum yenga laani. At the same time, mo ki origin ni matungin na, especially ako ki India ko buri sina kwento gida ako ki relationship, family relationship yam kan manina. It is possible. Maduda possible will be ay. Ko ako ki kay gumamay yang ako matamda. It is very much possible. Mo ki kitangra wakan do na chawtu ko can understand to we ang nabi mo do yang ko siya. But primarily ako na kang do wabu they are Americans. Makoy di American nga tini. So American haraga typical ako na han kalamba blue-eyed white person blonde adu ko manati. America is a mix of various races. Aduna makoy na lako matam makoy ki first kano je. Makoy ki first mentality is the America first and then lakani. And they will be fair. Most of them will be fair. Aduna maduki yam ka hai na undue ba. And krab di lakwi ay adu undue ba advantage ti ay madudi phamni ay thajati. That's true. That's true. Kaya ina ini politics ki kana do de thodo kaya adu or sepan literature par ko haitara saita ki koi novel o ina na tagana wari macha gumba ba critical kaya essay par ko matamda mamang the second world war na kaya no matamda ko ki Japanese macha sing na taga Vietnam gi macha sing de ko matam si de makoi na yam na waro gi ba si matam dugi administration da Yes. akoi jo American ni sinaba akoi si Korean malam ba ya na tagana kaya haitara Bengali natragana Indian malam aja, but we are American. So Yes. now ako'y na priority please America gi oy na priority pili mi sina mo ko na why don't you hajaroy dori ba karigi same thing ako'y ngasi mitay o jara man Manipuri o jara gas ko'y Bangladesh ta po ko na Bangladesh ta ko na mamangay da kay kasana la kay da ko'y Bangladesh po ko'y na kala I cannot represent from India. So sana ko matam desu same thing ko'y sana ra ko isu football game haitare football game natraga cricket ki natraga na hockey ki team mane Bangladesh mane yaogati I have to go with the Bangladesh team. I cannot makoy do kala ga Manipuri sinaw sing makoy Indian team na jawin makoy mo favor to bogi kanita kanita that's the same question. So aduna mayam na khana ba haitare mayam haitare makoy maruoy na koy white thing haitare natraga na sinilay ba kano sing kina mo na kalitang chahi khargi wang hoji hoji kuli kya lai tramana khal asi kumba kano si lai ram bra haina khali sigi fair ayun nga sa favor to hiba na tabo as fair just mean the fair kano to aduna tamoda ina hoji hangningi sina nga sagi administration da change lak ba sina akoi gi kay hatare angang sing akoi kano sing tamoy angang sing to lai akoi kano gi akoi mitim tamay am lai de akoi gi angang sing da su asigi a hope se ai si directly involved oil da akoi gi kano sing family ri ba akoi gi kano da su asigi mamisi tabo akoi no now ako'y siya part of the America kano oy bagi ako'y siya any level da ako'y sanction mga ngani sige hope siya lak ko na rotam Ay madudi honare na. Madudi ako'y ki yes, ako'y ki equal opportunity ni ako'y fajana we have the same level of opportunity every wakan di mayam luwin ng kalalay da. Isa mo siya dumyaw ng kali ay isa sin ju if mana tawagadi there is no limit. Everything is open. Everything is open for as an opportunity have do. Ado di nung kalli wakanda. So during the maruin na sita pushalay si they don't see the screen or magi
color natragana race natragana ethnic background natragana ke hatare religious background du yengna expert magi expertise natragana magi skill du yenga pusalakpa mani mani and connection ju leram mani ko connection ju dak yam hairaga su mi na khangra gadi upari khangna ba hodarakpa madu ju skill amani that's the lobbying hoi adugi keno masu lei adugi tamuna khajikta ngasigi tamuna sum manung da keno da su Washington ma dakan da keno da su lei bani na akhoi gi keno se South Asia natragan Asia gi keno si hojik no gi American context hada not only political keno da nata akhoi gi utin da corporate adugi di expertise keno si gi manung da koi South Asia or Asia ni keno si dominant oina lakhat pra natragana ke hada mamang ngai di kya uram de ko asi koi masing di lei keno di lei dam da na te there are a lot adu re su mayam da vitta da bahai ra keno u de sa handa di yang ko lei si asi certain change ra natragana is a real koi keno da gi oina lak na lo ga point to koi masing real keno population ji increase yam tawre da ko population ji am hengale adigi prominence in their particular field matamam da akoi India gi ni khangde Bangladesh ni khangde mayam sina moi yam kana hairam bi sina medical field kumba information technology kumba da leiramani adu hojikti economics ta adigi political science ta adu kumba su expertise yam leire law da ko matamam da India masam si lawyer bi pak leiramde immigration lawyer amani leiramdra criminal lawyer yam kan leiramde adu hojikti every field da moi gi expert oiba adigi phatta basu yaramani ko adu kumba su yam leiramina prominence ni dum hengalai ni machine ju hengalai aduga akhoi gi trade and commerce to su magi parent country ko su yam hen leiramina aidi sigi si adum hengalakani en haje okay adugai di ngasagi tamona habi ba ko gi public service haigadra ko gi congressman or na congress na traga ko local municipal gi represented tauba adugai di even ko state level haigadra duga changat pagati hana di kya uram di but akoi ai di Bangladesh ki akoi Bengali sing khangna chana ba hai tar makoi ga sumbai sana ba de makoi newspaper ade di akoi sum akoi kai hai tar media da kai da su u ba da su makoi yam changjal ko ore asi hana di thodona leiram de ba natro municipal gi da bo oiro hana di sum thabak shuru ga natra tamona hai da mai gi field da doctor gi da engineer gi da natra ga computer science gi da natra ga na akoi gi corporate world ona le ba da hojik ti ayam ba si not ayam ba but khajitang oire ga su public related keno da changhalak pasi sum masing hengal pa dong to na traga na amaina oh yam hengale hujikti madudi yam san hengale masi akhoi gi population hengalakpa amasung akhoi gi variety se mi makhan ji yam khalakpa amasung masagi akhoi gi sida kuina lerakpa gidigi magi horizon ji hana broaden torpa adu magi kenu aduga masi dum kanjo dum kanghal kini adum hena kankhalakani aduga yamna su hena kankhalle so adura ko isolate oina laitre so it's kind of integration amasung Mars integration hai tare adugi keno du kari gino na that's the my question ngasagi ko India bhauda Bangladesh bhauda koi gi northeast gi Manipur gi chalaga Delhi da natragana Madras da natragana Haryana da ati mafam da even in Chennai da bhauda keno da chalaga kano to bang atopo oine ubi basi atopa di ka hada shakta chuda khajitang manada banina so they feel like kano oido chi ka my family my sari to go oiro thabak to na ona tragana any business to ona jo ma pa ko hakte leira ga su mafam dugi mi ne lobi da bagi question ma sum leiba ko du di adu asida di ngasai gi ko Bengali boro Indian ta boro because sakchu kana su siga ka jeng na drama na khalya ai ma asma asigi MP ni natragana asi council gi member ni natragana asi congressman ni ba si hara ko da thodokpa magi color screen natragana background kya yang da bagi keno si kya keno oina ko so now asigi keno si tamo asigi la ko si do you have to fight or asi madop to when naturally la kibra natragana do they ke hatring asagi ko gi Bangladesh da natragana India da ko gi dharna hai ta dharna natragana khongjeng oina changchalaga asigi awon masi purakibra natragana by nature oina madopta sum awon masi lakibra kamana lakhe ho masi awon masi masidi natural flow ni ko natural flow based on natural aspiration ni jadi akhoi gi
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯙꯔꯅꯥ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯦꯟꯠ ignite ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯀꯩꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯅꯥꯗꯥꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯁꯨ I need to hold public office ꯑꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯗꯤ by and large ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ personal aspiration natural aspiration ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ So do already tamo ngasai hari si matamgi matungin na matamgi ꯃꯇꯝꯒꯤ matungin ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ may mawong haida matam mamasung mapam dugi matungin mongak panyap. So we don't need to ꯃꯥꯅꯤ fight. We don't need to fight or maybe fight, but very nungi oiba. Koi ngasai Toronto da koi as example Toronto gi ngasi Sikh Punjabi origin naman na even ako'y provincial na tab whole state ako'y federal level gi party amagi ako'y sila na party ani umte party amagi leader oira si Punjabi aman ano mana si Punjabi amana party gi leader or ko tabda khalikan nei na ba ma yaw gi si how man Indian origin adusu ako'y makoy chomba agri makoy koy je pa mana kamay na mana Canada amo represent ta to there is a debate there was but kasi tamo na hagi ako'y micham natrag na mayam adugi feelings to like ba na amani na adugi kano do kajik makado gi lakse adugi ngasagi makoy white supremacy hay gadra koy white singi manung da natrag asida dailamba mamangay dagi makoy sum asi mapam sigi kano ni hay bidi jara roy makoy na chahi chahu mamang na draga tambi mamang na lising mamang na lakse gi ban makoy yu lakpani maybe from Europe from the different part of the world but they were also makoy immigrant na lakiban. So aduna adugi keno duda ngamgina mana su party leader su oi kya asagi quality laitaba na jagana talent laitaba na jagana magi problem bidun amani but you cannot just by the screen na jagana kamaina magi appearance kari oi keno adugi keno adugo Americans aduma adugi aduyaw na keno oi ra okay hadare normal high gadana jaga people are accepting those kind of different appearance or different say adugi to pakai ba laitre public position hold late toward. late Okay. to late to Okay. aigi So, battery je shito re I up to charge so go let's take a 10-minute break okay. No problem. aigi battery je shito re you must remember the poor mission to the Americans ni ko they are Americans aduna mohogi policies moine to ko matuda ayamna American interest dum yenga la ani at the same time mohogi origin ni matungina especially akoigi India ko buri sina kwento gida akoigi relationship family relationship yam kan manina it is possible maduda possible will be ko akoigi kay gumamay yang ko matamda it is very much possible moigi kitangra wakandu hen chawthu ko hen understand to bi yana bi mong de yang kushi ai but primarily akoina khangda wa bu they are Americans mohoidi American ngakini so American haraga typical of han khalamba blue-eyed white person blonde adugum nati America is a mix of various races aduna mohoina lakho matam mohoigi first kenoje mohoigi first mentality is the America first and then lakani and they will be fair most of them will be fair aduna madugi yam ka hena undue oiba and krabdi lakwi ay adu undue oiba advantage ti ay madudi phangni jai thajati. That's true. Kaya ina politics ki kano do to do kaya do research ko literature para ko hay tara site ki ako'y novel o na nataga na wari macha gumba ba critical kaya essay para ko matamda mamang in the Second World War na kaya no matamda ko ki Japanese macha sing na taga Vietnam gi macha sing dahil ako matam si da makoy na yam na waraw gi ba si matamdugi ethnicity da Yes. ako'y so American ni sinaba ako'y si Korean malam ba yan na taga na kaya hay tara kay Bengali na taga na Indian malam ba but we are American. So Yes. na ako'y na priority please America gi o na priority pili mi sinabo ko na why don't you hajaroy dori ba karigi same thing ako'y ngasi Mitayo o jara Manipuri o jara gas ako'y Bangladesh po ko na Bangladesh charo ko na mamangay da kay kasana lak ngida ako'y Bangladesh po ko na kalab I cannot represent from India. So sana ko matam desu same thing ako'y sana ko issue football game hay tare football game na taga cricket ki na taga na hockey ki team ma de Bangladesh ma na yaw gadi I have to go with the Bangladesh team I cannot makoy do kala gay Manipuri sinaw sing makoy Indian team na yaw rin makoy mo favor to gi kanta kano to that's the same question.
so aduna mayam na khanaba haitare mayam haitare makoi maroi na koi white sing haitare natragana sin leiba keno sing kina moina khalitang chahi khargi wang hoji hoji puli kya leitra mana khali asi kumba keno si leiram bra haina khali sigi fair aina nga sai favor to hiba natab give us fair just mean the fair keno to aduna tamoda aina hoji hangningi sina ngasagi administration da change lak pa sina akoigi ke hatare angang sing akoi keno sing tamoi angang sing chu leire akoi keno gi akoi meeting ta mayam leire akoigi angang sing desu asigi a hope se ai si directly involved oir da akoigi keno sing family riba akoigi keno desu asigi mami si ta akoi no now akoi hoji akoi shu part of the America keno oi bagi akoi shu any level da ko chang bangam gani si keno asigi hope se sum lak ko hona ro tam ai madudi honare da madudi akoigi yes akoigi equal opportunity ni akoi fajana we have the same level of opportunity every wakan jidi mayam luin ang khala leida isha mok chu dum yaw na khali ai isha sing ju if mana tawrogadi there is no limit everything is open for as an opportunity have do adudi dum khalli wakan da so during the maruina step pushla see they don't see the screen or magi can magi color natragna race natragna ethnic background natragna ke hatare religious background du yang expert magi expertise natragna magi skill du yang pushla pa mani and connection ju le ramani ko connection ju dak yam haira su mi na khangragadi upali khangna ba honara pa madu ju skill lamani that's the lobbying fight adugi keno pushla ire adugi tamuna kalikan asige tamuna chu manung da keno desu Washington maya dakan da keno desu leibani na akoigi keno se South Asia natragan Asia gi keno si hoji no gi American context hada not only political keno da nata akoigi within the corporate adugi di expertise keno si manung da koi South Asia or Asia ni keno si dominant oina lakhat pra natragan na ke hada mamang di kaya ulam deko asi koi masing di lay keno di lay dam da na there are a lot adu re so mayam da vitta da bahai ra keno ude so handa ti ang ko lay si asi certain change ra natragana is a real koi keno dagi oina lak na lo ga point to koi masing real keno population ji increase yam tawre da ko population ji am hengale adigi prominence in their particular field matamam da akoi India gi ni khangde Bangladesh ni khangde mayam sing sina modi am kana hairam bi sina medical field kumba information technology kumba da leiramani adu hujikti economics ta adigi political science ta adu kumba su expertise yam leire law da ko matamam da India masam na si lawyer wa bi pak leiramde immigration lawyer amani leiramdra criminal lawyer yam kan leiramde adu hujikti every field da moigi expert oiba adigi phattabasu yaramani ko adu kumba su yam leiramna prominence ni dum hengalai ni machine ju hengalai aduga akoigi trade and commerce issue magi parent country ko su yam hen leiramina aidi sigi si adum hengalakani hen haje okay aduga di ngasagi tamona habi akoigi public service haigadra akoigi congressman or na congress na traga so koi local municipal gi represented tauba aduga di even koi state level haigadra aduga chamuk pagasi hana di kya uram di but akoi ai di Bangladesh ki akoi Bengali sing khangna chana ba hai tar makoi ga sumbai sana ba de makoi newspaper ade di akoi sum akoi kai hai tar media da kai da su uba da su makoi ju yang changjal ko ure asi hana di thodona leiram dia ba natro municipal gi da bo oiro hana di sum thabak shura ga natra tamona hai da mai gi field da doctor gi da engineer gi da natra ga na computer science gi da natra ga na akoi gi corporate world ona le ba da hojik ti ayam ba si not ayam ba but kalitang oiro ga su public related keno da changala position masing hengal pa dong to na traga na amai na oh yam hengale hujikti madudi yam jan hengale masi akogi population hengala pa amasung akogi variety se mi makhan ji yam khalak pa amasung masagi akogi sida kuina le rak pagdigi magi horizon ji hana broaden tor pa adu magi kan adu ga masi dum kanjo dum kankhal kini adum hena kankhalakani adu yamna su hena kankhalle so adu ra ko isolate oina leitre so it's kind of integration amasung Mars integration hai tar adu ki keno
karigino na that's the my question ngasagi akoi India bhauda Bangladesh bhauda koi gi northeast gi Manipur gi chalaga Delhi da natragana Madras da natragana Haryana da ate ate mafam da even in Chennai da bhauda kano da chalaga kano to bangam atopo oine ubi basi atopa di kaya shakta chu da khajitang manada banina so they feel like kano oido chahi kaya my family my sari to go oiro thapok to na ona tragana any business to ona ju ma pa pu hakte leiraga chu mafam dugi mi ne lobi da bagi question ma sum leiba koi du di adu asida asida di ngasai gi koi Bengali boro Indian macha boro because sakchu kana su sigal kaya jeng na drama na khal jaw ay ma asma asigi MP ni natragana asi council gi member ni natragana asi congressman ni ba si hara ko da to pa magi color screen natragana background kaya jeng na bagi keno si kaya keno oina ko so now asigi keno si tamo asigi lak ba si do you have to fight or na si asi madop to when naturally lak kibra natragana do they kay hatring asagi ko gi Bangladesh da natragana India da ko gi dharna hai ta dharna natragana kongjeng oina changchalaga asigi awon ba si purakibra natragana by nature oina si madop ta sum awon ba si lak kibra kamana lak ke mo si awon ba masidi kano ni da masidi natural kano ni natural flow ni ko natural flow based on natural aspiration ni sidi akoi gi adugumba dhara tauba khotpa idi adugumba gi akoi gi event ignite tawna ba adugumba event kasi am kan leiba nati akoi gi Canada ga samane aduna masida what event khara di mi khara ani shu I need to hold public office ana khan ba mi shu yorum bi ai adu ayam manadi by and large masidi masagi personal aspiration natural aspiration ayam mana so do ra gadi tamo ngasai gi hai si matam gi matungin na matam gi matungin mai mawong hai da matam mamasung mapam do gi matungin sum hongak panyap so we don't need to fight or maybe fight but very kay hai da nung gi oiba koi ngasai gi Toronto da koi as example Toronto gi ngasi Sikh Punjabi origin namana even akoi provincial na tab whole state koi federal level gi party amagi akoi sina party ani umte party amagi leader oira Sikh Punjabi amana mana Sikh Punjabi amana party gi leader or ko tabda khalitang nei na ba ma yaw gi je how man Indian origin adusu akoi makoi chomba agri makoi koi je pa mana kamaina in mana Canada amo represent tarok to na there is a debate there was but masagi tamona hagi do koi gi micham natrag na mayam adugi feelings to like bana amani na adugi kano do khajik makha do gi lakse adugi ngasagi makoi white supremacy haigadra koi white singi manung da natrag asida leiramba mamangai dagi makoi sum asi mapam sigi kano ni haibadi jara roi makoi na chahi chahu mamang natraga chambi mamang natraga lising mamang lakse gi ban makoi lak pani maybe from Europe from the different part of the world but they were also makoi immigrant laki ban so aduna adugi kano do da ngamgina mana sum party leader sum oi kya asagi quality leitaba natragana talent leitaba natragana magi problem bidun amani but you cannot just by the screen natragana ma kamaina magi appearance kari oi kano adugi kano adugo America su adugi adu yauna kano oira okay hadare normal high gadana natragana people are accepting those kind of different appearance or different say adugi to pakai ba leitre public position hold to